Muri iki kiganiro turabagezaho ibimenyetso bya zimwe mu ndwara zitandura nze kwibasira abantu benshi, gashiduka zabarembeje, zikabahitana cyangwa zikabasigira utazimenyera igihe ngo bazivuze, cyangwa izindi ngamba zo guhagarika ingaruka zabagiraho. Twabasomeye ibinyamakuru bitandukanye byakoze ubushakashatsi kuri izi ndwara tugiye kugarukaho. Ibinyamakuru twasomye harimo Imvaho, Kigali Today, Inyarwanda, Pedia, The Telegraph n'ibindi. Twarebye kandi n'ubushakashatsi bw'abahanga muri za kaminuza zitandukanye ku isi, harimo na za raporo za World Health Organization, OMS n'ibindi. Tuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza nanone aho muhe tubibutsa gukora subscribe, mukanda kunzogera kugira ngo ibiganiro tubateguriye bijye bibageraho. Abantu barenga miliyoni 422 mu bakuze barwaye diabete. Ni indwara yibasiye ubuzima bwa benshi ku isi. Abahanga mu by'ubuzima bagaragaza ko iyi mibare ishobora no kwiyongera ikagera kuri miliyoni 642 mu mwaka wa 2040 mu gihe nta gikozwe mu guhangana n'ingaruka zayo. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri yiganje mu bakuze ikunze guhitana imbaga, aho benshi batungurwa no gusanga bayirwaye, hakaba n'igihe basanga yarabarenze nyuma yo kwisuzumisha. Umwarimu akaba n'impuguke mu by'ubuvuzi muri kaminuza ya Net Culture, Prof Taylor, yatangaje ko diabete yo mu bwoko bwa kabiri ariyo ikunda kugaragara cyane, kuko hafi abantu 90% barayibasangana iyo bapimye. Ikunze kugaragara iyo umubiri w'umuntu utagishobora gukora imisemburo ihagije yo mu bwoko bwa insulin, kuko ariyo ifasha mu kugenzura no kuringaniza isukari mu mubiri. The Telegram dukesha iyi nkuru itangaza ko abenshi barwaye iyi ndwara bataba babifiteho amakuru. Mu Bwongereza nibura abantu 16 abarenze umwe baba barwaye diabete mu bwoko bwa kabiri. Abahanga mu by'ubuvuzi bagaragaje ibimenyetso 9 byerekana umuntu urwaye diabete n'uburyo yakoresha ayivura. Ikimenyetso cya mbere ni inyota ikabije. Inyota ikabije ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yaba arwaye diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Umwarimu muri kaminuza ya Sheffield akaba ari impuguke mu gusuzuma no kuvura diabete, Simon, yagize ati abantu bashobora kwisanga bagenda bagira inyota yiyongera mu gihe gito. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko isukari yabo yabaye nyinshi mu mubiri, ndetse bishobora gutuma agace k'ubwonko kagenzura ibijyanye n'inyota gahungabana. Ikimenyetso cya kabiri ni umunaniro. Umunaniro mwinshi ushobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko umuntu arwaye diabete. Uriya muhanga yavuze ati umunaniro ushobora guterwa na diabete mu gihe isukari iba yabaye nke mu mubiri, gatuma utunyangingo tudakora neza. Umunaniro ushobora no guterwa n'izindi mpamvu zitandukanye, zirimo nk'umuvuduko muke w'amaraso cyangwa agahinda gakabije. Kurya nabi. Umwarimu muri kaminuza ya Houston mu Bwongereza akaba ni impuguke mu buzima, yavuze ko kurya no kunywa ibintu byiganjemo ibisukari no kunywa itabi bishobora gutera diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Mu gihe kandi umuntu akoresha kenshi imiti nka steroid bishobora gutuma arwara. Ikimenyetso cya kane ni ukubyibuha mu mayunguyungu. Mu gihe umuntu ukiri muto abyibuha byihuse ku gice cy'urukenyerero, bishobora kugaragaza ko arwaye diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Prof Taylor wigisha muri kaminuza ya Newcastle yagize ati nubwo uko umuntu akura ashobora kubyibuha urukenyerero, ariko mu gihe bikabije umuntu afite nk'imyaka 21 bigaragaza ko ashobora kuba afite ibyago byo kurwara diabete. Ikimenyetso cya gatanu ni ukwihagarika buri kanya. Professor Haran yavuze ko kwihagarika buri kanya, by'umwihariko nko ku bagore babikora mu masaha y'ijoro, bishobora kuba ikimenyetso cya diabete. Yagize ati gushaka kwihagarika buri kanya biterwa n'isukari nyinshi mu maraso, kandi bigira ingaruka ku mpyiko ku buryo bigeraho kugenzura inkari bikaba ingorabahizi. Naho kwishimagura mu gitsina ku bagore byo biterwa na za microbes zitandukanye, ndetse iyo bimaze igihe bishobora kuba ikimenyetso cya diabete. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukumara umwanya munini wicaye. Taylor yavuze ko abantu bakora akazi gatuma bamara igihe kirekire bicaye, nko gutwara imodoka, bituma batabona umwanya wo gukora imyitozo ngororangingo, bafite ibyago byo kwandura iyi ndwara. Aba bagirwa inama yo kwisuzumisha bakamenya niba nta diabete bafite. Ikimenyetso cya karindwi ni indwara zibasira uruhu.
Ikindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu ashobora kuba arwaye diyabete ni indwara za hato na hato zibasira uruhu cyangwa se gukomereka umuntu ntakire vuba. Uyu muprofeseri yasobanuye ko ibi biterwa no kuba ubudahangarwa bw'umubiri bwo kurwanya zimwe muri izi ndwara bwagabanutse, bigatuma igipimo cy'isukari kizamuka. Ikimenyetso cya 8 ni ukutagira amarangamutima no kutita ku bintu. Hari ibindi bimenyetso bito umuntu ashobora kwibonaho akamenya ko arwaye diyabete. Urugero ni nko kuba umuntu atagira icyo yitaho, atakigira amarangamutima cyangwa yaragabanutse. Ibi byose rero bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye diyabete yo mu bwoko bwa mbere cyangwa bwa kabiri. Ikimenyetso cya 9 ni ukuba umuntu akomoka mu bantu diyabete ikunda kwibasira. Ni ingenzi cyane kwisuzumisha diyabete yo mu bwoko bwa kabiri mu gihe umuntu wo mu muryango wawe ayirwaye. Hari ubwoko bw'abantu ikunda kwibasira kurusha abandi, nk'abakomoka muri Aziya no mu bihugu byo muri Caraïbe bagira ibyago byo kuyirwara inshuro 4 ugereranyije n'abandi. Ni gute umuntu yakwirinda diyabete? Abahanga mu by'ubuvuzi bagaragaza ko ingano y'amafunguro umuntu afata igomba kwitabwaho. Abantu bagakangukira gukora imyitozo ngororangingo kuko bifasha mu kuringaniza ibiro n'umubyibuho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu akora imyitozo cyane bishobora kumufasha kugabanya ibiro, akabasha kugenzura no kuringaniza isukari mu mubiri. Niba ukunze iki kiganiro bitubwire muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.